saking jagat keramitan wasta di tiang kapu dados pindonin bin bidan je ten misi tempo liak sejebak sedapan mai liak tadah nih mangkin watangan sakeng kali lurus Niki kari bajang Niki Tuan mengigis Inggih mapan Gus Puput Nyiraman Layon sani mangkin ka pertama pamahbah saking jero desa ring desa adat Senapahan durus Om Swastiastu. Inggih majang ring dodanen di tiang sinareng sami kawentanan ring becalo penarangan puniki ledang itu dan yang tiang singareng sami ngeras titi dumugi ring kawentanan di tiang puniki sane nudonan ilian puniki majang ring dane jero mangku pengajak di tiang ring desa adat Senapahan lan peikatan sinareng sami sane sucian di tiang majang ring dane perdino sinareng sami sane dahat suksuman tiang presido ngaturang ayah majang ring dane jero madon lan semeton sinareng sami grup dane tiang ngaturang suksumoke banget nalar penglingsir sane nyarangin jero madon nalar majang ring bangkim Nabi Kamasutra nalar banget sukseman di tiang presido ngaturang ayah dikiring desa adat Senapahan puniki di tiang ngaturan suksemopeng banget nganganin kramo di tiang ring desa adat Senapahan dahat suksemo di tiang presido memargi antar ring siron pemargi puniki ngawit saking dudonan kabar tamu ngawit melajah ngidal di Ramadan tiang serpisanan ngantos rahino becik puniki mali jebos ledang idodanen tiang sinareng sami ngelanturin ring pekutangan puniki tiang lunas mangdos sami ngejenggalah riantokan margenyane jadi pacang ngiriko pengutangan ring pengeluangan nala di tiang unas majang ring kejangkepan ring sironing pokaro lang penyamleh di tiang unas mangdo sayago malia bos-bos sedurung jadi kelanturan pemargi puniki aingge puniko atur pekeling di tiang majang ring atu idodane sinareng sami menawi wenten iwang atur di tiang ledang ngampurayang malihne wenten malih di tiang ring dane jero mangku mangdo wenten nalar atur ring sijeronin kramo di tiang puniki nalar penglingsir di tiang sane wenten piring di tiang aturang ayah di tiang aturang susmopeng banget ini ledang di rumahku inggih sukma majang ring dane desa adat dibawalah ring sekian tiang sedereng titiang lantur mengatur majang ring jero sareng sami lugrang titiang rien jero mangku dalam mriki desa Senapahan ngasih dibakti mau tamu majang ring ide berpari sari mapayang dikiring dalam prajopat talon ya suran titiang ring Tembagung sampun mlinggo-mlinggih ring Trajang Agung asapun ko taler ring ide berpari sane mapayang ring Pelongan Agung majalan pun ikut res lunas pengasuti ring daftar dari sami majalan nantuk pengatung karo Om Swastiastu ini majang ring dane jero mangku peikatan pengisir senarang sami sane dak sucian titian
sapunika daler ring ida surya Gusten titiang sane uangan titiang sapunika daler majeng ring diserang serang sareng sami raman titiang sareng sami dicir jebak sadap sane wayang titiang daler pemekas ring semeton titiang sane lungsurin tiang karya kebos paguyuban Kamo Sutra puniki sane taler wayang titiang sapunika taler majeng ring para pecinta calon arang ring para pecinta calon arang taler sane harumen titiang duaning purun mekadi mangkin titiang matur majeng ring sang sami duaning kawetan ing namakin iki mangdo sida tata suningan itu dari sang sami napi teh makawinan mangkin ran mangkin titiang wetenan hidup karo masa selanjutnya kebos napak pertiwi duaning saking wirin sampun wenten besamu pengisir dane pinaka penggulu riki rauh pengisir titian harus nyebangun ringkayang dalam magang sampun saking ulung gasopat sampun ngadek jangkok susunan titian riki ring sapaniki meligom mikir sing dalam muwastu raris wenten sesuatu puniki wenten kemarian sampun kuantah nyilangsih kemarian ring kayangan dalam mewasu dari titiang tahun ruang tali ngayah ngedinin tiap pengisir sangkan paranin dari sewenten bawa status sastro mangdo jaida para titiang iki kebosang wedanan napak priwi jadi kalani niku titiang mesikian sarang pelisang sami mewasu raris pengisir dane ngemargian titah kalau sami niki wenten pangar samodra puding ring kayangan dalam abu mangdo jasidel taler pemekas dari sareng sami ngemagian ring seronin napak pertiwi riko raris kesingkomin roh kemangkin sampun nepek ngelimang warso tapi dan supiraun kemagian kayak mon sampun saking awit ayah titiang kemarian ring kayang lambung tinggali raris lantur ring perempatan agung raris lantur hariki kaping napi mungkin sampun dari sampun dosa suning duaning ido mereka kalau majantan sampun ring kayang dan magang ring perempatan agung rauh ring setro dan omai raris muasu dijang marian dikimakin sangkaden pesikian sekarang sami nuangdo tata suning boyoja ring serun kudan puniki titiang ikian pengisir dumun nunyolan seni kematan nenten niko wantah kabos nyumyo ring seronin memayus jagat ikang iyak niko main ring yang urun persanggo ring idol putar tariki mangroja sidong napak perdiwi tiriki ring setro ganoman wabatu raris kabos kewentanan sing seron puniki kabos calon narang mejantan sampun wenten tegas calon tegasipun mata arang tegasipun taksa dari sino penduduk rares tegasipun tiosan kawas wong nido jelek kelawan melah loh kelawan muni kain tau muastu makin sampun dijang saya ayah rik sepodot titiang kuyuban sinabahun kiwenten watang puniki durusan makin galah kadur sampun api rik sejoronin atat-atat dan duaning titiang sampun nunas lusut kayo pemkas ring jero kapuk ledang blepos asa punika taler ring idodani sane reng sami menawi titiang domun sane pawikan pos widakno uning pawikan anelih nestitun rajano mati wong pandosa iro dikoraris wenten titiang duwe ayah riki ring kayangan dalam wastu taler sekosuno sanang ayah menawi jadi pacang purun muntalin durus titiang katur galah bos kewanten duaning enten titiang dewa tangan iki titiang susaro makin ring pak jero kapung inggih wadah menika atur titiang maka di rumahku majang ring dari sami menawi tedetan manut atur pengasaman titiang wau duaning titiang katur mualit majanten sampun titiang banget ya titiang lungsur gua Sinampura Sinopan titiang makin antuk Prabowo Santi Om Santi Santi Om Durus
aingnya sih semua titiang biro mangku titiang mereka yang dalam ini adalah jalan mulai sadat titiang setelum yang matur lu rayang titiang aturan pangastung harap panggilemat Om Swastiastu biro mangku titiang sane wenten dikiring widangan jagat senapahan sane sucian titiang kinten taler para penglingsir titiang sane wenten dikiring senapahan uangnya titiang Gusti titiang Ratu titiang sareng sami kinten taler bini sepuh sesepuh titiang Riki Ring Kama Sutra aduh aji titiang lunas galah ritat kale titiang ngaturan ayah kedadosan juru undang ring rahim lemangki titiang meriki kewentenan memargin ngatak wewatangan yang mangkin titiang wantah nadagingin uleman perjuru bidadari rikiring jagat senapahan minaban titiang semedon titiang sane uning olah palih pecelau narangan lelintihan pengliakan anesti anluh anrang jana memati-mati wong tanpa dosa yen sampun ngiwu kekerari dane yen sampun singsal pemargi dane titiang purun yen sampun melajah ngeliat angin di dane nulungin nyamo gelah nulungin nyamo bali titiang dan purun suatu lihat sane wenten rikiring jagat senapan sane wenten rikiring jagat koripan sane wenten ring jagat tanah bang tekedang kelot dia Bandung tekedang bedaja ring kukuh marga peliakan membeli pengliakan menunas pengliakan menlanyo peliakan memelajah kadi rasa boleh penugrahan ring ide yang batari yen sampun ngiwo yen sampun sisa bermargin titiang purun tada nih mangkin watangan titiang sarik cakeng kali lurus Niki karibajang Niki tuan mengigis nah kenapi Niki semedot titiang sane bisa ngeliat ngeneh pepelajahan nih wenten ring surulago Midabah titiang semedot titiang lah lamo lurus dan kamu watangan titiang saking jagat keramitan wasta titiang kapu dados pindonin bin bidan je dan misi tempo lurus adalah titiang keramitan yang sampun iwo pemargin dane yang sampun singsal perjalanan dane yang sampun ida dane melajang liat ririh teken litian sastra pengliakan yang sampun angin di dane medulung titiang ampuro dan purun malah bisa dia matur lihat sejebak bumi Kediri dados kaku tetapi dados kaku minat penonton winten ngelah ramo ngendih pengliakan minat penonton medui ramo saja sakti ngeliat dan ngidang mangkin meriki durus rurah di tiang ring keramitan di tiang rumah yang terbuka 24 jam mai lihat Bang Danir doang di dane bisa ngeliat nyakitin anak sing laplih nyakitin lemo sing lah salah ini mangkin tok-tokan kewisesan dan sareng sami lihat sejebak sedapan Niko salah satu penonton salah circle yen-ten demen membalik Celau Narang mantuk yen demen balik Celau Narang meriki sarang-sarang ngajegan seni budaya Bali yen Niko salah satu penonton tidak ngajegan seni budaya Bali Niki boyo je ajang kontestasi Niki boyo je ajang maju-majuman iraga sarang sami sani wenten nih jagat senapa kenten dalam titiang saking keramitan kenten tar naben titiang ring Kama Sutra meriki ngaturan ayah ngajegan seni budaya Bali boyo je maju-majuman
Untuk sampun dikerjaan bisa matur, yang wenten di tiang liwang melaksana, yang wenten di tiang liwang matur, di tiang lungsel gong resnampuro. Baina kawasan ingat di tiang, sinap di tiang aduk para santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Juru pecalang Manda Sayagang Icen Galah jadi ke pengeluang Ringklot. Jadi penabung Manda Sayagang nggih lanturan yen ten trimo ring riki sira jangan ngendeh paban. Sekan ngendeh ti tiang upayan 1 juta yang idang ngatak watangan niki ten urip tiang ngemangpi 1 juta durus jantos dan ring peluang suksemo. Om Santi Santi Santi. Ini dados napi bisa ada dados wajin sungsang. Tumpang meru sulas. Tegon makan tegon. Sama sutra. Ngangro pengrau serana kami. Kira uling. Penguya ini minat kampung mulai. Dados wajin sungsang. Dapat tunggu. Baru 12. Ini janda sudah mulai tebas dua nih. Yang muda atau sampai dia mulai tebas. Jago dua nih jago. Pantan kado dia ayah Riki. Pantan ring setro ah. Ireng. Ring pempat yang mudut. Gabat yang mulai bos. Sirone ayam pemilihan ini. Ayo asa ko nikah atau tiang. Pantan tiang kado ayah nanti. Suk semua atau tiang. Tiang lunas majang sekogok belak anyur piring watangan tiang lunas matanya mendapu tiang lunas go dapu